bakunzi ba Kivu Connect mwiriwe abandi mwaramutse, uyu ni wa mwanya twabemereye kubagezaho updates zahari iwacu. Ejo nimugoroba twabagejeje inkuru y'intambara uko yari yiriwe hamwe na mugenzi wacu Boris watubereye. Aka kanya rero tugiye kubabwira updates uko bimeze ubu nyine, ariko reka tubanze tubwire abantu ko hari ibinyoma byinshi mwagiye mubona, ibihuha, amavideo atandukanye. Ntabwo ariko bimeze, abantu nyaboneka tuzajya tugerageza tureke gukoresha amarangamutima, tureke no gutwarwa nayo, dushaka amakuru afite source nibyo bibasha kudufasha. Ubu rero dufite ku murongo Bwana Boris, ntabwo dushaka gufata umwanya munini kubera ko afite byinshi arimo akora anakurikirana. Reka tumubaze uko hiriwe, atubwire uko amakuru ameze. Bwana Boris, uranyumva? Tubahaye ndakumva, tubahaye mwaramutse, abandi tubahaye mwiriwe aho bwije. Hano Kamanyura twaramutse neza niko mvuga, kuko tugihumeka nyine, ariko mukuri twazukiye mu rufaya. Saa 11:45 nibwo intambara yatangiye hano hakurya yacu Katogota. Mayimayi zisunganyije byose, ziravuga ngo ejo byakunze ko bafata Katogota na Kamanyura, ngo ariko uyu munsi ngo ntibikunda ko bayireka, dore ko baje baziza amafirimbi menshi cyane, baciye mu nzira zose. Ariko nyine izi ngabo za M23 zirabihorera, kujya baraza nyine ngo baze kubikubitamo. Inkubaga zirakubita, barabarasa cyane, bahatakarije abantu benshi, bahatakarije ibikoresho, bama babasubiza inyuma, bama babajana ku mutuno neza, babageza mu marembo ya Ruvumbi. Aho ni ryari, aho byabaye sangapi? Byabaye umunsi mu gitondo ku masaha y'iwacu yari 5:45. Nuko ngo bageraho ngaho iriya coalition abarundi bari imbunda bajenze hariya hakurya iwabo Burundi ziri gusheringa ino. Izo mbunda zashirinze zateye amakombora menshi hano Kamanyura centre, zateye amakombora 11. Zabashe gukomeretsa abantu kabisa, zasenya amazu. Nuko niko byagenze, urugamba rwakomeje. Ubu tuvugana niho baba nk'abatuje, bikaba bashizemo pause. Ariko mukuri ntabwo byari byoroshe, ariko amakuru avuga kuko amwe muvugizi wa gisirikare uriya ngo nimba ari Nyembo yavuze, avuga ngo bafashe Katogota, ngo bafashe Rubarika, ngo bafashe Kaziba. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Katogota ni ingabo za M23 zirimo, Rubarika ni ingabo za M23 zirimo, Kaziba imirwano iracyarimo. Ni ukuvuga ngo Kaziba ntibayifashe, intambara iracyarimo, nguko hariya Ruvungi intambara nawe kirimo. Aya masanti twabasha kuvuga ngo Ruvunge Tombe oyaye ntibarayinjiramo, bari ku marembo yayo, turatubwira abantu amakuru y'impamo. Yego, hari ikintu abantu icyo ngicyo ejo twarakivuze cy'abarundi ko barashe biriya bisasu byangije amazu ndetse binakomeretsa n'abantu, n'abandi barapfa mu Kamanyura. Abantu benshi bari bakiya bavuga ngo hari imbundi haiva muri plene, abandi ngwiri Buvira, abandi ngwiri Burundi. Ubu byaje kwemezwa neza yuko izo mbunda zirimo zangiza aho ngaho zishinze Burundi. Imbunda ishinze Burundi, abazi hariya ndetse bamwe bakaza bambuka bakahasura inda ahitwa mu Binyange. Iyo mbunda y'abarundi ni wiri niyayisheringa hano Kamanyura, ntabwo iri mu Ruvunge cyangwa se ntabwo iri mu Gatogota. Iri ku butaka bw'u Burundi ahitwa mu Binyange, aho ni wishirinze. Mu Binyange ni hera hafi na Cibitoki se? Hafi na Cibitoki. Yego. Hanyuma twabonye amavideo acicikana n'amaudio avuga ngo abantu barahunze bo mu Kamanyura, ngo bambutse umupaka. Ibyo bintu nubwo twaje kubikurikirana dusanga ari kinyoma. Wagira icyo bivugaho Bwana Boris, wowe uraho ngaho? Urakoze cyane. Ibyo bintu byari zabaye no urabona amoko duturanye hano, harimo abantu bavugana n'abamayimayi bari hariya kuri tere,
kandi bakabizeza ibitangaza kuko uyu munsi barara bageze Kamanyola. Nibwo babwiye bene wabo ati noneho mwebwe mukuremo akarenge tuze kugera aho ngaho mwavuyeho, dore ko icyo nta kindi bazabitwaza, bazavuga gusa ngo ntibagera mu karere ngo baratsemba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ibo ntibazi ko ari abakongomani nk'abandi, ntibagira ayo marangamutima yo kuvuga ngo babaporoteja cyangwa se iyo conscience yo kubaporoteja. Bari babwiriye nyine bene wabo ngo bakuremo akarenge bagende baze kugera hano Kamanyola. Bahavuye nuko bagiyaga bagera ku mupaka, ntizabakundiye ko bambuka, baravuga ati ko murajaye ko nta ntambara yabaye Kamanyola, intambara yuba mu Ruvunge, mwebwe abantu bakamanyola bari mwe muhunga. Nuko barasubira barakimirana, uko bari hano mu mihana batuje, bicaye mu mago yabo batuje. Nuko niko zageze, ariko bari bahambiriye bagiye kabisa. Ni ukuvuga ngo nabo bo mu bwoko bw'abapfurero bumviye ayo mabwire yabo bene wabo. Bari bumviye, bari bahawe ordre ngo nibahunge, niko baze kubagera hano batakiyari ngo andi moko ahari nyine y'abanyamurenge y'abatutsi ngo baraza kwirebera icyatumye bakorana na M23. Ngo niko bari babijeje ibitangaza. Niko akundi abakuru baza bavuga ngo uzawiringira gusomera ngo bikazakuvamo urumanze, none kandi uko niko byagenze. Yego, reka tugaruke kuri ibyo bisasu byatewe, wari uvuze ngo ni bingahe, hanyuma unatubwire byangije iki, mwaba mufite bila yuko y'ibintu bishobora kuba byangiza ari abantu cyangwa ibintu. Masasu ya amakompora yatewe n'amakompori ni 11. Ayaguye mu muhana, yose yaguye mu muhana, ariko yangije yakomeretse, yamwe yateye ku nzu irayisenye ikomeretsa abantu 5. Irindi yaguye hafi na groupe Mahara yicaye abantu ikomeretsa abantu 2. Bilandi twabasha kwitanga neza, ayo yari birayo ku matelefone twagiye duhendwa n'abantu nyine bari hafi nawe bisasu zagirirwa. Dore ko uyu munsi abantu bikingiranye ntibabashe gusohoka, nta activité n'imwe zabaye, nta butike zakinguwe, abantu bose bamye baguma bikingiranye mu mazu. Niyo mpamvu bila turaza kuzimenya ubwo bibaye nk'ibituza niba abantu ganga batembera bage aho habari izo mpanuka, tubashe gutanga amakuru meza, ariko mukuri twari tukiri mu mazu, twari tutarasohoka kuko nta mwanya wabashije abantu babashije kubona kugira ngo babashe gusirikira cyangwa se gutembera mugani wanje, bitewe nyine n'izo bisasu zari zabaye byinshi cyane. Oya, birumvikana abantu ntibashobora gusohoka hari iyo mvura y'ibyo bisasu mu muhana. Hanyuma uratubwiye ngo ubu mufite saa 9 biratuje, nimba mwabashe kumenya amakuru bituje bigeze kuko batubwiye mu makuru twage tubona kuri social media ngo bafashe ngo kuri station ya polisi ngo ya Ruvunge cyangwa iri hafi ya Ruvunge, kuko aho hantu si impazi uwo muhana ntabwo nkuzi neza kuko nahacaga gusa ntambuka. Watubwira iki kuri ayo makuru? Ayo makuru twayamenye kuko bafashe station ya polisi, ni naho habereye urugamba rukomeye cyane rw'imbunda ziremereye. Urabona hariya na centre ya Ruvungi ni muri 2 km cyangwa 3 km no muri centre indani rwagati. Iyo station bahita gutahwiri ni Kanganiro, urangije Kanganiro nyine uzinjira muri Ruvungi. No muhana nawe Kanganiro naga centre? Oya ntabwo ari agasantere, n'ahantu hubatse amazu ya polisi, ni station nyine ya polisi yari yitaruye umuhana. Ariko ko mukuri ni muri Ruvungi. Muri Ruvungi. Ni muri Ruvungi kabisa. Ariko rero abantu twari ko dushaka ngo twivuganire, tukuze kuvugana nabo ku telefone zabo ntabo babashije kuzitaba. Turacagerageje tumenye neza aya masaha ni bande bari muri Ruvungi indani, turaza kuyababwira mu makuru yacu iyo mwijoro. Hanyuma bwana Boris, nemerera tuzamuke ruguru. Ejo twavuganye yuko uri buze kutubariza amakuru ya ruguru mu Rurambo kuko bari barwanye mbere yuko tuja za Kaziba.
hari amakuru mwabashije kumenya nubwo bigoranye gutora abantu baruguru ku matelefone bimeze biteho? Oya, amakuru yo mu Ruhango twayabajije ni amahoro, abwirwa neza, nta mirwano yabaye uyu munsi. Nta mirwano kabisa yabaye, aho abaye imirwano kuva mu gitondo nyine kugeza muri aya masaha turi kuvugana ni Kaziba. Niko bimeze, niyo habaye imirwano, ariko nyine kugeza aya masaha iracyarimo. Nuko bira neza ntiturayimenya, ariko imirwano yabaye uyu munsi naho Ruramo nta mirwano yabaye kabisa. Niyo ejo twongeye kumva Makanaki asubira muri bya bindi twavuze ejo bya General Kiviri, avuga yuko ngo Bazalendo bakagombye kumva inama baheza. Baba se bamwumviye bazamutse, nimba mwashoboye kuyakandagira, cyangwa bari muri izo ngabo zicyazirwana bashobora kuba batazamutse? Bamwihoreye, bamwangiye, bamubwiye gutaba komandinga ngo nazamure ingabo ziriya ruguru, ibo tibasigiye umuhanda ngo nimara FARDC ize kuvamo ngo M23 ize kuyigarurira, ngo iriya n'amastrategie yo kugira ngo ibo nibamara kuhava FARDC iraza guhunga, hanyuma babe barahigaruriye banze kuzamuka. Nuko niko bimeze kabisa. Yego, hanyuma Bwana Boris, ntabwo dushaka gutwara umwanya munini. Ubu ngubu urebye abaturage mu Gatogota ntabahari biyetse? Oya, ndabahari, barahunze. Ubu ni ukuvuga ngo bafatiye fere bose mu Kamanyura? Ubu Katogota, Rubarika, Ruvunge, igice kinini bahunze, umuntu azayerekeraho umutima we bamutumye, bitewe naho yumva nyine hari sekirite cyangwa bitewe n'uruhande ashigikiye. Urumva rero umuntu yazayerekeraho umutima we umutumye. Hari abavuye Rubarika bikondera baja mu Ruvunge, aho hari abari bavuye mu Ruvunge berekeza kwegera, ariko ukumva ko imipaka nayo batemereye abantu kwambuka, nk'abashakaga kuja i Burundi bari muri la plaine na za Ruvunge, bagiye basaranganya nyine baja mu duce bumva ko hakirimo umutekano, ariko mu kuri nabo barajwangare, ntabwo biboroheye. Abaturage se ba mu Kamanyura ubuyobozi buri kubegera bubahumuriza, bimeze bite? Hano turahumuritse sana, turahumuritse. Abayobozi batubwiye ati muhumure, twebwe tuzi uko urugamba hameze, muhumure, amakombora ntabatera ubwoba, biraza kurangira. None gano ukuri abantu bahumuritse kabisa, baratekanye. Yego, sawa Bwana Boris, urakoze cyane kutumenyesha amakuru. Iyo twebwe turi no twumva ibintu biba byakomeye, kubera amakuru aba hacicikana amwe atari ay'ukuri, ariko iyo yari ngombwa abantu bakagaruka ku makuru nyayo, bakabasha kuvuga uko ibintu biri. Amakuru y'impamu ni meza cyane. Reka tugushimire, wakoze cyane. murakoze bwana munyamakuru, murakoze cyane nawe. Yego, namwe bakunzi bacu turabashimiye ku mwanya mukomeje kuduha. Rero turaza gukomeza tubikurikirana, hanyuma tuze kubagezaho updates uko zizaba zimeze. Mwakoze rero kuba mwadukurikiranye, mukomeze mugira ibihe byiza. Ciao ciao.